Nyamara nubwo u Rwanda rutigeze ruhwema kubwira amahanga yuko rudafasha M23 nta n'ahantu ibikorwa bya M23 bihuriye n'u Rwanda, abanyamakuru bakomeje kugenda bahata ibibazo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda bamubaza ibibazo ku byerekeranye na M23, bavuga bati mbese ko Perezida wa Kongo agenda mu biganiro bye mbwirwaruhame no mu manama avuga ko u Rwanda rufasha M23 koko nibyo, mbese mwebwe nk'u Rwanda muherereye he koko mufasha M23? Perezida Kagame rero mwumve uko abisobanura. Mu by'ukuri ibyo urimo kuvuga ntabwo ariko bimeze. Perezida wa Kongo ibyo avuga we, umwanzuro we ni uko yivugiye yuko ashaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibyo ngibyo rero ni nawe wabitangiye, kuko yatangiye avuga ko ashaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Perezida Kisekedi rero ntabwo avugisha ukuri, ahubwo ubwe yivugiye ko ashaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibyo gufasha M23 rero ntabwo ari byo, twebwe ntabwo dufasha M23, ahubwo Kisekedi ubwe yavuze ko ashaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ajya mu turere hose avuga yuko ashaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibyo ngibyo rero niyo mpamvu agenda adusebya avuga yuko dufasha M23. Ahari bishobora kuba ari bwo buryo bwo kugira ngo ahirike ubutegetsi bw'u Rwanda, ariko twebwe ntabwo dufasha M23. Ajya Kinshasa agakorakoranya amafaranga yo kugira ngo atere imitwe yitwaje intwaro nka FDLR kugira ngo akunde ashobore guhirika u Rwanda, ubutegetsi bwo mu Rwanda. Ibyo rero Kisekedi avuga ntabwo ari byo rwose, kuko twebwe ntabwo twegera dufasha M23 mu kurwana urugamba irimo kurwanira mu burasirazuba bwa Kongo. Nk'uko nagiye mbivuga, ntabwo twebwe dufasha M23, ahubwo Kisekedi we ajya mu karere hose adusebya ashaka kugira ngo agaragaze ko twebwe dufasha M23, kuko umugambi we wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda abona yuko ahari bitashoboka. Intego ye yo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda abona ko bitashoboka, niyo mpamvu ajya mu karere hose avuga yuko dufasha M23 kugira ngo dukunde dufatirwe ibihano, cyangwa ibindi bihugu bibone yuko u Rwanda ari rubi, ariko twebwe ntabwo dufasha M23. Ibi rero Perezida wa Repubulika ahakana yuko rwose badafasha M23, ahubwo Perezida Kisekedi traininga FDLR kugira ngo bakunde bahirike ubutegetsi bw'u Rwanda. Aha FDLR ngo ibikoresho byose kugira ngo bashobore gutera u Rwanda bahirike ubutegetsi bwa Kigali, nk'uko Perezida Kisekedi ubwe yagendaga abyivugira. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda rero ahakana yuko badafasha M23, ahubwo intego ya Kisekedi ari ukugira ngo asebye u Rwanda, noneho u Rwanda ibihugu bindi bishobore kuba byarubona nabi nk'aho rufasha M23. Perezida wa Repubulika rero nk'uko yagiye abivuga, avuga yuko ntabwo we afasha M23, ahubwo icyo akora ni ukurinda umutekano w'igihugu cye, ubusugire bw'igihugu cye, ni ukurinda imipaka y'igihugu cye. Ntabwo ajya afasha M23 mu rugamba irwana narwo mu burasirazuba bwa Kongo, nk'uko ibihugu na Perezida Kisekedi ndetse n'umunyamabanga wa Kisekedi n'abandi bose b'abakongomani bari mu ruhande rwa Kisekedi bavuga yuko u Rwanda arirwo rurimo rurwana intambara mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse ko arirwo rurwana intambara na M23, rufatanya na M23 kugira ngo bashobore bahirika ubutegetsi bwa Kongo. Aha Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ahakana rwose yivuye inyuma yuko ategera afatanya n'umutwe wa M23. Ibi ngibi yabibwiraga abanyamakuru, ibinyamakuru bikomeye byamubazaga ibyerekeranye na M23 yuko arufasha, ariko Perezida wa Repubulika yavuze yuko atafasha
umutwe wa M23 ahubwo ari ugusebya bya Perezida Kisekedi kugira ngo aharabike u Rwanda, ashyire isura mbi ku gihugu cy'u Rwanda, kuko intego yo gutera u Rwanda no kuhirika ubutegetsi bw'u Rwanda we yabonye ko byamunaniye. Avuga rero Perezida wa Repubulika yuko nta hantu ahurira n'intambara za M23, nta n'ahantu ahurira n'intambara za Kongo irwana n'abaturage bayo, ahubwo yuko we icyo akora ari ubwirinzi bwo kurinda abaturage be ndetse no kurinda ikirere cye kugira ngo hatagira umuntu uhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Anakomeza avuga ati twebwe umugambi wanjye ntabwo nzegera nkuvaho, kabone nubwo Perezida Kisekedi yavuga n'amahanga agahaguruka, njyewe ntabwo nzegera mva ku bwirinzi bwo kurinda igihugu cyanjye n'abaturage banjye, ahubwo njyewe uzakinisha kwerekeza gutesha umutekano abaturage b'igihugu cyanjye, njye nzamwerekezaho iminwa y'imbunda yanjye, maze ahasigaye turwane duhangane, ndengere ubusugire bw'igihugu cyanjye, ndengere abaturage banjye, kuko igihugu cyanjye cyaciye mu bintu byinshi, cyaciye mu ntambara nyinshi, twarababaye, igihugu twarakirwaniye, ndetse igihugu abantu banjye bakimeneye amaraso kugira ngo dushobore kuba twakibona. Ntabwo bino rero ari ibingibi byo kuvugisha amagambo gusa, ntabwo ibingibi ari ibintu byonyine nshobora kuba ndi kukubwira, ahubwo nk'uko mubizi guhera mu 1994 na mbere yaho u Rwanda rwagiye ruhura n'ibizazane, rwagiye ruhura n'intambara rutejwe. Rero ubu ngubu iki gihe turimo nta gihe cyo gupfusha ubusa kugira ngo turebere abantu bakomeze kwica abaturage banjye. Njyewe nzashyiraho ubwirinzi rwose kugira ngo nshobore kuba narinda igihugu cyanjye. Ibi ngibi Perezida wa Repubulika ntabwo arimo kubibwira uyu munyamakuru gusa, ntabivugira aha ngaha gusa, kuko agenda abivuga mu nama zigenda zihuza ibihugu zireba umutekano wo mu burengerazuba bwa Kongo. Perezida wa Repubulika agenda abigarukaho avuga yuko atajya yigera afasha M23, ahubwo yuko icyo akora we ari ubwirinzi bwo kurinda igihugu cye. Atanga ingero avuga ati intambara igihe yaberaga muri Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mwabonye yuko intego y'abasirikare ba FARDC, abasirikare ba Kongo Wazalendo na FDLR utari uwo kurwana na M23, ahubwo umugambi wabo wari uwo kugira ngo bahirike ubutegetsi bw'u Rwanda, kuko ikimenyimenyi bafashe imbunda zabo bazitunga mu gihugu cy'u Rwanda, barasayo, bica abaturage banjye, bangiza ibintu mu karere gaherereye mu gahana imbibi na Goma. Ibyo ngibyo mwarabibonye. Rero Perezida Kisekedi ibyo avuga yuko mfasha M23 ntabwo ari byo, ahubwo umugambi wa Kisekedi, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wari uwo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Rero ibyo avuga ni ibinyoma, n'ibyo abamushyigikiye bavuga ni ibinyoma. Twebwe ntabwo dufasha umutwe wa M23, ahubwo twebwe ubwacu dukora ubwirinzi. Ati bwana Perezida, kuki nka Perezida w'u Rwanda na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mutakwicara hamwe kugira ngo mushake igisubizo? Ibyo uvuze biroroshye. Nawe utangiye kwibaza ku giti cyawe icyo kibazo. Reka tuvuge rero ku kibazo kivugwa mu Rwanda. Urugero, ibi ngibi rero twari tugize ibiganiro byabereye Nairobi, tugira n'ibiganiro byabereye muri Angola. Ibyo byose twavugaga ku byerekeranye n'iki kibazo kivugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko imyanzuro twafatiyemo aho ngaho ntabwo yegeze ikurikizwa. Ahubwo Kisekedi we ntabwo abona M23 nk'ikibazo, ahubwo abona ikibazo ari u Rwanda. None se urumva twabigenza gute? Ibyo dushoboye kuba twageraho n'ibyo dushobora kuba twavuga, ntabwo uyu mugabo ashobora kuba yabikurikiza. Ibi rero we ibyo avuga, ibyo byose uba usanga ari ibinyoma. Yaba ari amasezerano ya Nairobi, yari amasezerano ya Rwanda, aho hose nari impari ku byerekeranye n'iki kibazo. Ikibazo gihora kigarukaho. Rero nk'uko ubimbajije,
ushobora kunyumva, ushobora no kumva ku ruhande rwa Perezida Tshisekedi, ariko se niba wowe ushobora kumva izo mpande zose, wumva ufite ukuri ari nde? Perezida Tshisekedi we avuga yuko adashobora kuvugana na M23, akavuga ntabwo nshobora kuvugana nawe, sinshobora kuvugana nabo. Ariko nyamara niba ubona mu gihugu cy'u Rwanda harimo impunzi nyinshi, dufite impunzi nyinshi zituruka muri kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni gute se adashobora kuvugana n'abo bantu? Ni gute adashobora kuvugana n'abo bakongomani? Ni gute adashobora kuvugana na M23? Byumvikane rero yuko Tshisekedi we ibyo ashaka ntabwo afite ikindi kibazo, uba wumva buri gihe afite ikibazo cy'u Rwanda. None se wambwira ukuntu ikibazo cyabaye u Rwanda? Noneho uzabimubaze. None se ni icyo u Rwanda rwakora? Ibaze nawe ku giti cyawe. None se ni ukubera iki ingabo za M23 ziri mu burasirazuba bwa Kongo? Icyo ngicyo nawe ugomba kukibaza ku giti cyawe. Iki kibazo guhera 2012 cyari gihari. Simbona impamvu rero M23 ishyirwa ku ruhare rw'u Rwanda. Ntago abangaba ni abakongomani, yaba Masisi na Rucuru ni abakongomani. Simbona impamvu rero ishyirwa ku ruhande rw'u Rwanda. Rero niba bashaka kugira abo babishinza, mbonamo babishinza abakorone, kuko nibo bagize uruhare rwo kuba bashyira abo bantu muri ako gace ka Masisi na Rucuru. Rero niba uri umuyobozi w'igihugu, ntabwo ushobora gufata abantu bawe gunanirwe gukemura ibibazo bafite, nurangiza inshingano zawe uzageka ku bayobozi b'ikindi gihugu. Mu by'ukuri reka nongere mbisubiyemo, M23 ntabwo ari umutwe washinzwe n'u Rwanda. M23 yabayeho bw'ikibazo cyatewe na Kongo. Rero M23 ni ikibazo cya Kongo kurenza uko yaba ikibazo cy'u Rwanda, kandi byanateye umubare w'impunzi nyinshi ziri mu Rwanda. Ese niba hari umuyobozi muri Kongo akaba ashinzwe inshingano zo gukemura ibibazo by'abaturage be afite, kuki atakemura icyo kibazo M23 ifite n'abaturage n'impunzi ziri mu Rwanda? Nyamara Perezida Tshisekedi we aho atagakemuye ibyo bibazo by'abaturage n'ikibazo cya M23 bafitanye, ahubwo yirirwa yirukanka mu mahanga ahamagarira amahanga kugira ngo azane ingabo zishobore kurwana n'abaturage be, arizo ngabo za M23. Rero ibyo bibazo byose twabigiyemo, ingabo za East African barazohereje kugira ngo zigende zihagarare hagati mu mpande ebyiri zirimo zirwana, ubwo ni FARDC na M23. Nyamara ntabwo icyo kibazo cyashoboye gukemuka, kubera yuko Perezida Tshisekedi ubwe yanagiye no kuzana n'ingabo za SADC nazo kugira ngo zishobore kuba zarwana. Icyo kibazo nabwo ntabwo cyegeze gikemuka. Rero ibirenze ibyo ngibyo, simbona impamvu perezida ubwe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atashaka umwanzuro, ngo ashake umwanzuro, igisubizo cy'ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo ku giti cye, ahubwo agafata ibyo bibazo akabyegeka ku bayobozi b'ibindi bihugu, especially tuvuge wenda nk'igihugu cy'u Rwanda, ari cyo avuga ko gitera inkunga umutwe wa M23. Nyamara Perezida Tshisekedi we abonye yuko ingabo za East African Community zihagaze mu mpande zombi, abona yuko zitarimo zirasa M23, niko guhita kuzirukana, ahamagara ingabo za SADC. Mu by'ukuri n'izi ngabo za SADC ntabwo zashoboye kuba zatanga igisubizo. Mwarabibonye yuko zitashoboye kuba zatanga igisubizo. Ese birakwiye koko ingabo za SADC n'iza East African zakagiye ku ruhande rw'igihugu kirimo cyica abaturage b'ibyako? Numva atari ko bikwiye. Perezida Tshisekedi rero afasha ingabo za FDLR akazitoza, akaziha imyambaro nk'uko nabivuze, akaziha byose, ndetse yaranazifashe azishyira mu ngabo ze. Ibi ngibi nabyo byagakwiye kugenzurwa. Ibyo rero izo ngabo nizo zitesha umutekano muri kano gace ka East African, ndetse zinatera n'impunzi zahungiye muri iki gihugu cyacu.
rero mbona umwanzuro n'igisubizo cy'umuti urambye atari uko ingabo za East African n'ingabo za SADC zakwica abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo abayobozi twebwe twafata umwanzuro wo kugirana ibiganiro rwose izi ntambara zikahagarara. Nubwo Perezida Felix Tshisekedi we atabikozwa, we yavuze ko atazegera avugana n'umutwe wa M23 kandi ari abaturage b'igihugu cye. Rero mbona ariho umwanzuro wabo, naho ibindi byose abantu bavuga n'intambara zarwanwa mbona zitaba umuti w'ikibazo kiriho mu gihugu cya Kongo cyangwa muri kano karere turimo. Umwanzuro wonyine rukumbi ni uko abayobozi bakwicara bakabanza bakareba bakavugana na M23 barangiza bagakemura iki kibazo cyabo. Rero nshuti zanjye, Perezida wa Repubulika yasobanuriye uyu munyamakuru ibijyanye n'ibibazo yamubazaga byose, ariko yagaragaje yuko umwanzuro uhari ari uwo kugira ngo ibihugu biganire, ndetse ibihugu bya East African bishyire hamwe, bikorere hamwe nk'umuryango koko, oriye yo kugira ngo wenda bashobore kuba bamarana cyangwa ingabo za M23 zikomeze kuba zarwana. Dore ko yagaragaje ko ibiganiro byose byagiye bivugwa n'ingabo zagiye zitangwa, nta muti wegeze uboneka kubera kwinangira k'umuperezida Felix Tshisekedi wavuze yuko atazagera aganira n'abaturage be arizo ngabo za M23. Reka ngusabe rero utari wakora subscribe kugira ngo ugore subscribe kuri iyi channel yacu Keza TV, kugira ngo wagure umuryango mugari uzajye ubona amakuru uko bukeye n'uko bwije. Ndabakunda cyane rero. Iki cyari ikiganiro Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagiranye n'abanyamakuru barimo kumubaza ibibazo byerekeranye n'intambara ibarizwa mu burasirazuba bwa Kongo. Murakoze, murakaramba, ndabakunda cyane. Amakuru yacu nakagaruka.